Benshi bakomeje kwibaza bati ese guverinoma ya Kongo nyuma yo kubona icyemezo 23 yafashe cyo kurekura umujyi wa Uvira, umujyi wari wihangayikishije cyane, ese yo yaba yabyakiriye gute? Ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza, niki gituruka mu bitekerezo by'abanyekongo. Tugiye kugaruka cyane cyane ku byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya, ndetse tuze no ku byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Kongo Kinshasa. Uyu nguyu akaba ari Bigira Umwami Jacques Kongolo, akaba ari umujyanama mu biro bya Tshisekedi. Nizo mvugo tugiye kugarukaho cyane cyane twibanda ku byo batangaje. Ni ibintu mu by'ukuri bifite ikintu bivuze. Ntibemera yuko 23 izava Uvira. Byose turaje tubirebe ibyo bavuze. Ariko mbere yuko dukomeza, wowe mukunzi wa Newslab TV, jya handitse subscribe ukandeho, hanyuma ukande n'akazugira kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu gihe hari icyo dushyizeho. Ujye muri comment, like na share, nizo nkunga tubasaba cyane kugira ngo tujye tubasha kwibanira. Hano ntago dutangaza amakuru, turayatangaza ariko tukanasesengura, nicyo twebwe dushyize imbere. Reka rero tudatinze turebe kuri iri tangazo rya 23 rivuga yuko izarekura umujyi wa Uvira, ariko ishyiraho condition yashyizeho ni yuko ngo hajyaho ingabo ziri netre cyangwa zidafite uruhande zibogamiyeho, kugira ngo zibashe kurinda abaturage, zirinde ibikorwa remezo, kandi ngo umujyi wa Uvira ukurwemo igisirikare icyo ari cyo cyose, yaba FRDC, baba Barundi, yaba Wazalendo, yaba FDLR, byose bikurwe ari mu mujyi wa Uvira, abaturage babohorwe koko babeho batuje batekanye. Nibyo 23 isaba. Icyo kintu rero yasabye hari icyo Kongo irimo kubivugaho, ariko mbere yuko twiruka tujya ku cyo Kongo irimo kugenda bivugaho, reka turebe 23 yo iravuga iki. 23 iravuga ko itazigera iva muri Uvira ibyo yasabye bitubahirijwe. Hangaha niho harimo rero karugondi hene ko kwibaza ngo mu gihe 23 itahabwa ibyo yemerewe bizaramuka bizagenda bite, ko Kongo nayo ifite uko niko ndimo kubibona. Ariko reka tugende dohera kuri Patrick Muyaya, kuyungu akaba ari ministry w'itangazamakuru n'itumanaho hariya muri Kongo, akaba ari n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo. Yabajijwe cyane cyane ku mpamvu cyangwa se kucyo abona bivuze kuba 23 yatangaje ko igiye kurekura umujyi wa Uvira. Turakoresha quotien. Muyaya ati mbere na mbere twibanze cyane ku kibazo cy'iterabwoba n'abaturage bacu bahuye n'ibikorwa by'iterabwoba muri iki gitondo, ngo no kuvuga yavugaga ejo, bitewe n'igikorwa cy'u Rwanda binyuze mu gufasha 23 habaye imyigaragambyo y'ubugome yateguwe mu gukubita abaturage bacu n'igitutu. Icyo nicyo kintu kiduhangayikishije mbere na mbere. Ku bindi bisigaye byo kuva muri Uvira ni ikintu kitabayeho, kandi ni ugushaka kuyobya abantu, kuko murabizi kandi mwagiye mwumva 23 mu by'ukuri ni umwana w'u Rwanda, irahakana ikavuga ko itarebwa n'inzira y'amasezerano ya Washington. None se nimwabonye ko igitutu cyashyizwe ku Rwanda ku buryo bugaragara? Mwarabikurikiranye cyane cyane ku bw'amagambo ya ambasaderi wa Amerika, tutavuze n'abandi mu nama y'umutekano. Mwabonye kandi ubutumwa tweet bwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio bushyira inshingano ku Rwanda. Ibyo ngibyo nibyo Muyaya yasobanuraga, avuga ku cyo yakiri, ku buryo bakiriye iki gitekerezo cya 23 cyo kuva hariya muri Uvira. Avuga ko mbere na mbere hari imyigaragambyo ejo yabaye, ngo abaturage ngo bagiye bakubitwa, ngo bahatirwa gukubitwa kugira ngo bagende bajye ku muhanda ngo bamagane leta ya Kongo. Reka dukomeze. Muyaya ati none se kuki ari 23 igomba kuza nkaho yitanguranwa ikavuga iti ni munyumve, ninjye wabikoze, ngiye kuva Uvira. Biragaragara ko ari amayeri agamije kuyobya abahuza b'Abanyamerika.
bashyizeho imbaraga zo gufata ingamba, kuko biragaragara ko ibyabereye Uvira bitakwemerwa na gato iyo urebye icyemezo 2773 cy'akanama k'umutekano ka Loni, ukareba inzira ya Doha cyangwa inzira ya Washington. Ntibyemewe ko Kigali irasa misile ivuye ku butaka bwayo ikayirasira ku butaka bwacu ikagwa ku butaka bw'u Burundi. Ni ukwirengagiza inshingano ko Kigali ikoresha drone za kamikaze zibasira abasivili, kandi Uvira ubungubu iri mu kaga, iri mu kajagari, bitandukanye n'ibyo tweretswe ejo mu gitondo abaturage barimo bigaragambya cyangwa barimo bagenda bari mu nzira batuje nta kibazo. Iyo ni ijwi rya Muyaya yatangaje ni Kotien. Noneho umunyamakuru waramubaza ati none se Patrick Muyaya nukwikura muri Uvira kwatangajwe koko ari kwavuye ku gitutu cy'abanyamerika. AFC M23 irabivuga, ivuga ko isabwe na Washington kwikura Uvira ariko ku mpamvu runaka, kandi mu gihe amasezerano yasinywe Washington ntago ari amasezerano yategekaga. Ese hari ibihano bishoboka kuri M23 mu gihe yabitavuye hariya muri Uvira? Muyaya ati turi mu nzira zitandukanye. Hari inzira ya Washington, hari inzira ya Doha, aho bigaragara neza ko tutagomba kongera kubona ibitero nk'ibi. Kandi nitugomba kwibagirwa ko aha tuvuga by'umwihariko inzira ya Washington. Mwibuke ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 habaye uwo muhango hamwe na perezida wa Amerika. Ariko ako kanya nyuma y'uwo muhango ibitero byarushijeho gukwira hose, kandi byemejwe n'amakuru yose. Harimo na raporo ya nyuma y'itsinda ry'impuguke za Loni gizagaragaje ko abasirikari 7,000 b'u Rwanda bagize uruhare ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nicyo dutegereje kandi nicyo cyumvikanyweho mu masezerano. Ntibishoboka na gato ko tunasesengura izo nyandiko mu ndiba yazo, kuko ibibazo byose byashyizwe ku meza i Washington byarakemutse, kuko hari amasezerano i Doha, hari ibiganiro biri gukorwa bizasubukurwa vuba. Muyaya abarongera amubwira ati ariko amasezerano ya Washington ntabwo ategeka, ese ko hari ibihano byaba bihari, gusa no bivuga nkaho hari ibihano byabaho. Ati ndabigeraho madamu, abwira umunyamakuru, nukwikura Uvira nta mananiza muri uwo mukino wa se n'umwana. Umwana akaba ari mu 23 ari we mutwe uri imbere, naho se akaba ari u Rwanda. Nukuvuga ngo hano arasobanura yuko ibyakozwe byo kuvuga ngo 23 irava Uvira ngo ni umukino wa se n'umwana, ni umukino ngo w'u Rwanda na 23 yise umwana w'u Rwanda. Urumva we ntiyemera yuko 23 yava Uvira, ahubwo ngo ni umukino bakinnye. Ati bityo rero biragaragara kuri twe ko turi mu buhuza, kandi si kubusa. Mwumvishe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Rubio avuga ko bazafata ingamba zo gutuma ijambo rya Perezida Trump ryubahirizwa. None rero niba mushaka kumenya ko byakoranywe imbaraga zo guhatira 23 kuva muri Uvira, mukavuga ko nta mbaraga zihari, ko nta ngamba z'igitutu zihari, ariko mu by'ukuri iyo izo ngamba z'igitutu ziza kuba zidahari cyangwa hataza kuba hari ukuvuga ngo hari igihano giteganyijwe, ndatekereza ko sinzi neza niba umwana yari kuba yiyemeje gutanga Uvira. Ni ukuvuga ngo Muyaya muri iki gice cya nyuma arimo arahamya neza yuko M23 yavuye muri Uvira kubw'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero turebe ibyo byavuzwe na Muyaya. Umujyanama mu biro bya Perezida Tshisekedi Kongolo bigira umwami Jacques nawe yagize icyo atangaza, avuga ko iki cyemezo cyo cya 23 cyo kuva muri Uvira bacyakiriye neza, kuko ngo ari imwe mu ngingo yubahiriza amasezerano yasinywe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025, amasezerano yo guhagarika imirwano. Avuga rero ku kijyanye no gushyiraho ingabo zidafite aho zibogamiye. Avuga ati burya iyo muri mu biganiro hari ibyo mutanga nk'uruhande rwanyu, nabo bagatanga uruhande rwabo, bimwe n'ibyemerwe bitewe n'uko ibiganiro biba bimeze,
rero icyo ntabwo cyemejwe. Avuga ko ikiriya M23 yasabye cyo gushyiraho la force neutre kitigeze cyemerwa hariya mu biganiro bya Doha. Avuga ko ngo ibyemejwe nibyo bihari byo gushyiraho mekanizme yo kugenzura agahenge. Iyo ngiyo mekanizme ngo akaba ari igomba kubahirizwa. Ati twebwe tuzi ko kuva ku itariki 14 z'ukwa 10 umunsi dusinya amasezerano yo guhagarika intambara, buri wese yagomba guhagarara hari tugatangira gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Noneho arabazwa ati niba mutabyemera harakurikira iki, ubu mugiye gukora iki? Ati icyo bagomba gukora ni ukubahiriza ibyo basinye. Nk'ubu hari abakekwa kuba ingabo za FDLR basubiye mu Rwanda binyuze mu kigo gishinzwe gucyura abari abarwanyi bo muri FDLR, ubu ni 80 n'abandi ba hafi yabo barenga 170. Ibi birerekana ko dutera intambwe mu kubahiriza ibyo twasinye. Nekereza ko n'abandi ku rundi ruhande bagomba gutekereza ku gushyira mu bikorwa ibyo basinye kuko ari cyo twiyemeje. Ibyo guverinoma ya Kongo irimo gutangaza ku bijyanye n'iki cyemezo cya M23 cyo kuva muri Uvira, cyane cyane Muyaya we aravuga yuko byaturutse ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku rundi ruhande akavuga ko ngari amayeri ari gukoreshwa hagati y'u Rwanda ndetse na Nuza ndetse na Kongo, bityo ngo nta muntu n'umwe ugomba kubyemera, dore yuko ngo kuri ubu ngubu ikigaragara n'ubundi hakirimo M23 hariya muri Uvira itigeze ivamo, nubwo yavuze yuko yavuyemo, ndetse ngo ikabikomereje imirwano muri Fizi yerekeza Karemi. Ati ibyo ngibyo rero nta muntu n'umwe ukwiye kurangazwa nabyo cyangwa ngo abihereze undi mwanya, kuko ibyo ngibyo ngo ntabwo ari byo. Ngibyo rero ibitangajwe na Muyaya ndetse n'ibitangajwe ndetse n'umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu biro bye Jacques Bigira umwami.